Ninkethenkatho na ntune mutegeri bwega nuntu wakona kanya kugwatanira na unikire werutha mugwanja mbitagwa ntinyari Kenywa tukianjiria nteto chetu uria ni muthuji wa siasa Oscar Mutugi nethiritwe akiuga ithurano binini bia mbere North ni bigatumika kumenya nu uri na ugwati mbaru bwa siasa ndene ya Kirimara. Mwandiki wetu wa nteto Mutugi kare naraniritie nawe na gututumira ripoti ije. Kuirigeri ithurano binini guntu mwanya janthi igurune ya Kenya na ndi akiaria muthuji wa siasa Oscar Mutugi na athujite kithurano kinini kiria gikathithika ruterwa Mount Kenya East gicigo mbunge kia Mbere North akiuga mbere mabaingi bakariba kaunti ya Embu ni bethirite bakionetwo kabatike ruterwa thirikari ri wathanine na akiuga na ndi urorungi kine kiama kia thirikari ejagutagite kiga tumantumwa kuonania buru thirikari wete na katharinte reji na by election ira kuringana nore kaumire kari either ikethirwa ikia thirikari ya Kenya Kwanza opportunity ya kuonania that bado i popular in case candidate wa wachinde kana candidate wa thirikari yake zigo fail, then ikethirwa ikirugura njira ya confirm that kwina a bit of a resistance ke the populace ka electorate ruterero rwa Mount Kenya mono county ya Embu. Kingi Mutugi aruga Kenya ruterurega na thirikari ni baibangite bakungana gutigira kinyabo ni bakuonia thirikari bari na katharia kujukia gite kiu kuma ke ruterero opposition rwa kwithirwa bakigeria ku capture kiti kia Mbere North na candidates bara tukuona jeka pena kathari umite Mbere North bara baingi iruterero opposition bari na kinyamba kezi kuthithia compromise tuge bonde na ndi bagetikiria bethiro bena candidate umwe kwina intention ya ku retain candidate uroga kuruka ari opposition na thirikari kethiro ki losing that by election, then kwi message kethiro gituma Mbere North aki Embu county yake Mount Kenya East aki Mount Kenya region yonde. Muthiene Mutugi na ugite munini wa rais kithure kindiki na waziri ruku ni baike barua ikyo mugutigira gite kyo ni bagukijukia na iji ni onjirira bakonania katharikao kagi siasa rutero rwanga ruko ya Kirimara. Kwina a lot of pressure on the side ya CS urea watarirwe kenda vacancy ya Mbere North ya rais CS Ruku na pressure bado kiri deputy president Kithure Kindiki kudeliver kiti kia Mbere North yari risk kithirikari kutuma kwithirwa kwina by election ni ontu bakare moigo chokia giti kiu kiri kia rutere rwa thirikari kwi message kethirwa igituma kiraia ke reporter antitosha weru weekendi rekwa rieto ni Mutugi kare akariba igembe South ni bachumiritie na gukatha gavana Mutuma ntoithinkia mwana njuri yayo nyuma ya ndiunga yao nthiguru ne Ethiopia rabakinyete guchwa ngwataniro na kinya guchwa thoko Kirimera mwanya iriomira akariba bahibarombete ngwataniro gwita na mbere kwigikwa kenda miru yumba kugunika Mitawa mredi mugari wegembe South batu agariba wegembe South atombete kwethira tugeberu mno in delegation ira aputhi twenziguru ya Ethiopia ero mbete kwethira itongerwa mheshimiwa Mzalendo na ngavana Mutuma ntwathingia itorombere kuona delegation ya retere masiara ogakulwa libero mbere kwethira bagari into bibinge mno bio into birato mbete kwethira bito nyeli mno to agariba mero ala kurare kugarirwa cash crops sia kumba kwethira asumete gembe South ento ya mira ni rombere kwethira gasia mutheteri ni rombere kwethira gari ngavana na Mzalendo torombera kuona mira komba kwethira kyo liro thoko nyinge mira komba kwethira kiongelwa mbia na mantu mira to komba kwethira tutethoko mno bura komba kwethira kiariria anto wangi ni atongeri bara ya mubunge ra tombera kwethira tukuthura to John Paul Mwirigi
John Paul Murigi nara ke kolwela siake CDF nombo kara ya tongeri bara bange baita kollobi nara bagari rimanto amira onto rente bo John Paul agari rimanto amira John Paul ngo siake mbasare wori ya barabara mbasare manduna watu kureka nayo buru na ntubega mbesa do komba kodra bagala itheria nturo komba kodra aita kollobi kura ya turetera uka kolole mzalendo na bara kollobi milioni wanu ite ile komba kodra si channel lo through county government through mutumanto ethingia ile komba kodra si te thiantu bamero na kilimo kya Meru. Peta mtetezi wa mwananchi Kimathi Mondre kuma Kasiondi Embe South urogwa sabati yele kariwa sabati yele gathiatia kariwa woni ngwirite muno nontu ba muntu wetwa Mwenda Mzalendo nontu ba muungano yo urari nthi ya kuntu kwetwa Ethiopia woni ngwirite muno nontu ba mbere kwithira abatete muntu wetwa Mutumanga bana wetura twendete ndene ye Embe South umuwata njara tukumia mayani yakona mbesa mire yakona mbesa kintu kwetwa kawe yakona mbesa eria rekona mbesa ndene Meru kintu kwetwa wena irio bikona mbesa ncokie ngatho imbibetu muno ngwiretu inde mutetesi wa mwananchi nontu bo bantu ya yakarikire na mbere Mzalendo ete na mbere wau na atianirie mutuma na mutuma ethira bweke mona muntu wetwa Mwenda Mzalendo twenda atongorie baba kutha baweta bakutha into kuraya batura area ngwiretu muno nontu bo Mwenda Mzalendo nontu gya kulwelia Embe South kuntu kura tukuona ndoira tukuona ni muntu wetwa Mwenda Mzalendo na ara tukuona kwenda ndamu kinya wathe icio rwerwe ni Mwenda Mzalendo siatha bira binge tukuona ni Mwenda Mzalendo tukuona Mwenda Mzalendo ayo kia 27 akarita Embe ukombone nontu ndene Embe bira twira wimbasari basari mendene sindiebu sindiebu rai kwa thomeza ciana baitonga na barimu okiwa ne sindiebu ake no batu wetu akuthinto kuraya nontu tukuona mugaci Embe na kurira area Embe ibakurira barabara ibakurira stima ibakurira maendeleo ya maingi muno o John Paul omba weta kuraya ola bigento turairi no kurio olwelete sindiebu kinyawe area wete weye ukario olwelete sindiebu otethia gasi Embe South nontu ibakurira mwananchi akerera oro kuringira kura o kinyawe otibwo waneri nontu otengwe omurtira na ncokarie mutuma ngatho nontu no muntu twendete muno bakari bana Mzalendo ba sasa nontu into na Mzalendo atianirie mutuma ngabaneto nontu aikuya ndene Meru kwa kirera ki kinyawa thantu bakai bakwiyera ba muntu bakai ungie mone ora senyama na inge okiakona kukario balwela cio kareka bakinyanga ndene Meru twabiki tweta na mbere kumia nontu no kuona retu rari na Nairobi turaumiere muntu weta mantele karote na mbiyewe kinga bana mutuma ntwethingia nawe ngakwira atongeria Mzalendo ibo bawetania abo no akwatire njara awikia Addis Ababa Ethiopia mutongeria wa Afrika yonthe inya kethira winkubwa no nthuritie muno no nturi kera tikio mbi kuricognize Mzalendo wa Mzalendo ri mutong ora wire atongeria ba Afrika ibare ko ne Mzalendo no ora ko watire njara oivote atu no thugwa waito kwendete na we muntu eto kumege Embe South tugendelea ko wata njara lakini ethaira inya we na nchune ukagirocognize anene bangi na ibo ya muno no ntubongo wataniro eu wakenzo kuma roterero Embe South wondi entobocho kiego iwand na yansokeria nkatho Mzalendo the incoming MP Embe South inkomosokeria nkatho nyingi sana na cia mwanya no ntoba kuona ete ngavana wetu bete no amukinyithi Ethiopia kenda bomba eta kuria utukuthira nombi na orende nambirite utukuthira ntoinyamira nambirite utwareria yo tugethia tugikinya kuibwa mira yetu no ethe kiona mbesa tugethia tukiona atungwe na untere na mwanya na nkawa renge nkatho nyingi sana na cia mwanya no ntoba kwethia ngavana na kuwata Mwenda Mzalendo njara bakethia bakiwatanira bakomba kwethia bakiaria so nkatho nyingi sana na ibo tukwenda thirikari ekario ikuwatanira thirikari united thirikari kwaria rwaria rumwe kenda tumba kwethia tuita mbere Tugitana mbere na tatu ingi na ndi ngwataniro ya arimu ba mawathe kaunti na Meru ni bakuromba thirikari kaunti na kinya iria nene gukinyaniria mabataro jao arankuruki boretie arimu ba mawathe bara baticiandikithietie na ngwataniro ije kutigira ni baguciandikithia kenda bomba kuguneka John Thiga na kututariria
tongeria na ankiama barimo bari na magwathe aga kaunti Meru rungu rwa ngwataniro yao ya Meru Teachers with Disability Association bakiaraniria na andiki bandeto nteriche kunene nyuma ya mucemanio wao bariwa moroto gutigira ibakurikithia ngwataniro eno yao kenda guthetera akichio na kinyachi antu bangi bara bari na magwathe na ari ndeto kuringanira na mukaririgite wonwe mwarimu Gitonga Mugira urakuga gwakagita karaja ari muthembo ibombite kwigua bagiteyaniro batakuririkanwa na batu turi arimu kwina mantu maingi sana ya kuthithika ndene nthiguru yetu ya Kenya kwina haki nyingi sana cia antu babe na mawathe kwina mantu maingi sana ya kuthithika machukuru itukubi thai kwi mantu ya wetwa disability mainstreaming in schools kwa tweka mwana utikumba weta for example watu maira wheelchair bibi atomo muende special school imbi na school e kawaida bie kwenda in just madhoania is a regular school na kwa hivyo mwana yo unaburi kwethirwa are included kiri ana babangi bila tutikwenda na tutikwenda biasness na hivyo tumetere ndi tusemania kenda batwe tumenyekana kwina kwa example tukuonania untu boyele batwe arimo tutemea kuria atu ithete urantu abange bakawinda ba mawathe ba itha aino ntu bagothwania kwithirwa wena disability ni aibu babonthe bari ao they are here na bayite kenda bonania disability is not what ikagitani wakara arimo baba bara ni ankiama bangwataniro eno bakoromba arimo bangi bara bamuthembo yo bataumbite kwigua bakibungana botigira ibakwithungire kiringwataniro eno kenda bagatethekana kinya gutethia mugongo tuyeta ni kenda tumba kumenyethia Meru County yonthe ati kwi arimu bena kwi benefits ira tona ki arimu ba mawathe bomba kuona na kire kuria na utu isitha turia wituria kanto live in denial tutwitikia ati untu bwa akaregere katubwitikirie tikenda tumba kumenyethia bara bangi no untu arimu ibo betha weru kinya bwantura batwe ana bara baithi na uma nyumbani ibatu tumba kwari na aciari bakatenyana bara no untu wathe ti murimo tuliona tuli arimu nkorokie ngiri emwe na tukothura na tugaita ngugiji tukuita nandi tukumeambiria twikira arimu inya tweta mbere muno na ndire ndiburia atiri arimu na aria buri bwina disability buregete gwitikiria bwina disability niki na kwina motethio ja maingi umba kuona gukurukira organization yeji batu tuli arimu bara bena disability kwi mantu jetu jara twije tutije bamwe batije na itukwenda na aru abamenya disability cia mwanya kwi bara bena disability ikuonwa ira cigwetwa physical na ira ingi hidden kana ira muntu kaigwenya muntu ena giuto na atikwenda gwitikiria disability muntu ena chronic pain utura na mugongo jwe na murimo utikuamo tikia na pi utiuga ugia inyochereri no ntu bwa pain ira ukara nayo mwiri jwaku that's another disability bamuthia arimo bai barombete atongere bathirikari nene na kakinya bathirikari cha county utigira ibakuiwa bakibaririkanaga kiri mitaratara yonthe ira bakurutha itukwenda inya atongeri betu batutarite. We want you to support the teachers. We want to talk to our governor Utumanto Edingia that teachers should also have a slot in the management of the county because we have bones and these bones they should have a position for the PWD. We don't want the mistakes that were committed last time when we were having the issue of the National Youth Service, to an extent that it should have been recorded, just because there was no person with disability. Reporter weru weekendi kumantereche kunene tigane West mbeta wa John Ndhiga. Tana mbere kurumira ntito chetu nchokerete nyuma kagitagate kuraja na ntito nkoroke. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco geria na arua gura shares kenda kuigwatira kanya gaka kugura share imwe ni chiringi 100 aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia muchindi wa kiewa gikinene akamukira ngari muthemba jo Probox nkuruki kuri na biewa bia okiumia biliani amwe na gift hampers airtime bikibiki ngombe chego kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gura shares na arua, wichindira biewa bibi.
Nuntubwa Nteto Nkuruki turiongere obisine chietu nkubu kana tuandikire email kiri info@timesviewsacco.co.ke kana uringe thimo kiri 0703 770 457. Nkuruki no uriungire ndwanyi chietu ntere cha nkubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kinyakathwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so now I'm the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Steve. No stupid. She doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Jokera kwe, ntrotimia jokere nchiru. WRFM no koka gutamba. Takaro kwasie. Baga mutegeri gwetana mbere kurumira nteto chetu tugicokera na bantigwa barabari rungurwa mubango jwa kubegeka jwa mara social development nande ibethiritwe mbecheu che utethi gicheririthwa kwa Kagita untupotumite abisa mubango Juju David Kimathi kumaruka na kuwa kuribo marito jao jathiritwe ja kiura kirimitando kimakosa akibode gutigira nibaguchandikithia Kairi Mati Mugambi gatumanyithia Umaniana kiro ya Kagita kia na barabatari na chiari kana na bantigwa nontobo wagia bwambecha chia cash transfer iraba gwata wa mweri kumanya na thirikari David Kimathi oranwe obisa murugamiri wa manto makiri gichigo mbunge kia mara na riritie ndeto ino leuko ina kwe Kagita kula ina problem ya system ya tuweka kuilela diete down at the same time
ona kwe okagita kange kule obo balalutitwo gi system lakini leo ni bambiritie ucokuo kairi kogu bala batumbite kule wa mbese jiao mithenyerere tukite au nitukubera betere pilo ya mweri o yauka ni tukamenya fiti yao wega kedwa nikabate gi system kana kedwa nikakula ina makosa ki system batu ikabate kuoneka Kimathi ariuga bamwe bagitie nontu ibarutire kiri system nontu wa mantu nkothom baba lutiro ge system gweko moto kola ida tukona reason ya gitumi baomba kulutwa ta pengine mtu akedwala gwataga pension atomba kwedwa akinenkelwa mbia ya pension na coka anenkelwa ino ya cash transfer buri o kwithirwa kuri babari bamabisha bathirikari barabari tajire na barabange kwithirwa bataomba kwithirwa bakithungira mitandao na kwogu mutaratara wa thirikari ukaomba kwithirwa ukibaruta bange bakwirwo bate kugwata mbeca iu nuntu bwa pengine kulemwa ni gutonya ki mutandao na bone to bagoka obisi tukabatetheria bakaregister na Safaricom nikenda baomba kwirwo bakinengelwa mbeca jiao gwitokira kidimo kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Mutheja wa nteto na njira inkinyanĩru tucemanie kairi wona ciaringa themwe na nusu ithura na ntuku njega mbitagwa Ntinyari Kinyua.